agradecemos al Señor, agradecidos en esta noche, amén. Mientras los hermanos van llegando al lugar para poder oír la palabra del Señor, estamos muy agradecidos. Hemos dado inicio con el Ministerio de Alabanza ASAR, que domingo tras domingo y durante la semana alabamos al Señor, exaltamos su grandeza, amén. Gloria a Dios. En esta noche pues vamos a proseguir con nuestro programa que tenemos preparado para este día, para esta noche. Vamos a invitar a nuestro pastor Marcelo Espejo, quien está llevando la obra de Dios en la congregación. De agradecimiento a Dios, palabras de bienvenida, como también estará también a cargo de la oración, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Sí. Gloria a Dios. Sí, es un tiempo en el cual el Señor nos está dando ese privilegio. Iglesia Buenas Nuevas, como también Iglesia Generación de Fuego, pues estamos en esa unidad, en esa armonía de poder escuchar la palabra del Señor. Tenemos esa hambre. Amén. ¿Cuántos vinieron hambrientos? ¿Sí? ¿Se puede ver? Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Tú viniste con eso, con esa hambre de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues, recibámosle con un fuerte aplauso a nuestro pastor Marcelo Espejo, por la gracia de Dios, un siervo de Dios. Amén. Iván, ¿por qué no has lanzado español hasta ahora?
Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos de recibir la palabra del Señor? Amén. El Evangelio. ¿Qué dice acá? Dice, ¿no? En Facebook, yo lanzo yo. Que, bueno, se me perdió. En chino, yo no puedo leer en chino. Aquí sí. A ver. Disculpen, hermanos, perdón. Bueno. El tema más importante, seminario bíblico. Saliendo del pecado, encontré la felicidad. Hermanos, nosotros también saliendo del pecado hemos encontrado la dicha, la felicidad, el entusiasmo, ¿verdad? Qué bueno realmente. Bienvenidos, hermanos, bienvenido, pastor, bienvenido a la ciudad de El Alto, porque usted ha traído un mensaje buenísimo, el Evangelio, ¿no? Y claro que están predicando mucho, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, en la misión, ¿no? Así como el pastor Park está predicando en nación, ahí podemos entender también que es ya el último tiempo que estamos acá, en este planeta Tierra, y más allá, claro que ya vienen otros asuntos, así, por ejemplo, que la iglesia se va para arriba, en fin. Y la Biblia dice, ¿no?, de que, ¿no?, a tiempo y fuera de tiempo tenemos que predicar, es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces es lo que hacen la Iglesia Misión Buenas Nuevas, están predicando al mundo entero, ¿no?, por todos los medios, aquí por ejemplo, Facebook en primer lugar, por WhatsApp y por otros medios, la radio Jerusalén, en fin. Esta noche, por ejemplo, van a recibir muchas personas, ¿verdad?, que el Evangelio que llegue de rincón a rincón, por supuesto que sí, ¿no? No como antes, por ejemplo, que no teníamos medios de comunicación, en fin, que tenía que uno viajar en un estadio apenas se congrega 50 personas, algo así, pero ahora millones escuchan la palabra, es una bendición realmente. ¿No? Para nosotros también una bendición, hermanos, porque al tenerlo al pastor, ¿no?, al pastor Ma Yong-wan, creo que es más fácil de pronunciar, ¿no? Pastor Ma Yong-wan, ¿así está bien? ¿Está bien, hermano? Amén, pues, hermano, bienvenido, pastor. Ahora, esta noche vamos a recibir palabras, mañana también igual. De la misma forma ya van a llegar también los hermanos, por ejemplo, ¿no? Como también hoy día es día de trabajo, entonces un poco tarde ellos salen. Me agrada realmente, ¿cierto?, que el pastor, por ejemplo, estaba compartiendo allí en la oficina, ¿no?, que el pastor habla español, habla el pastor, ¿no? Le falta un poco, ¿no? Pero claro, como está en la Argentina, ¿no?, bueno, sus hijos es que hablan mucho mejor. Pero el Señor le va a enseñar mucho mejor al pastor, por supuesto que sí. ¿Sí, pastor? Claro que sí. Bueno, estamos contentos en esta noche realmente, muy contentos, muy alegres. ¿Por qué estamos contentos, hermano? Porque la palabra viene. Amén, hermanos. Y esto es lo más importante, ¿cierto? Saliendo del pecado encontré la felicidad, la dicha, el entusiasmo, en fin, ya. Váyase el mundo se va, por supuesto que sí, ¿no? Pero estamos realmente con el Señor, ¿no? Y a partir de aquel momento, ¿cierto?, todos nos encontramos felices, contentos todos los días, caminando con el Señor, a través de las oraciones también, ¿verdad?, leyendo la Biblia. Así perseveraremos hasta el último día en que el Señor nos diga, vámonos para allá, donde está preparando casa. Dice la Biblia, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ¿no? Crees en
crees en mí, cree también en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Después voy a volver y voy a tomarlos a ustedes. Y donde yo estoy, allí también estarán ustedes. Dice, ¿verdad? Esta es una gran promesa, hermano. Entonces se ha de cumplir, hermano. Es una promesa del Señor. Por eso nos alegramos realmente esta noche. Estamos contentos realmente. Los hermanos ya están llegando también. Amén. Bien, hermanos, estoy contento realmente, ¿cierto?, por tenerlo una vez más, al predicador, al evangelista, que el evangelio realmente, ¿cierto?, corre por tierra, por aire, por mar, en fin. Para el evangelio no hay fronteras, hermano, no hay necesidad de pasaporte, nada. Corre nomás. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. De pie, por favor, hermano. Vamos a orar al Señor. Una bendición. Estamos bendecidos, hermanos. Bendecidos. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús. Una bendición realmente esta noche, como también mañana en la noche, Señor. Con el pastor Ma Yun-Hwan. Dios mío, tú lo has traído, Padre amado, a esta ciudad de El Alto. A pesar de que hace mucho frío, en fin, Dios mío. Pero así como la gente cuando estaban en el desierto los 40 años, estaban abrigados por el Señor, porque de día, columna de nube, de noche, columna de fuego. De la misma forma también andamos nosotros, Dios mío, a pesar del frío, la lluvia granizada, en fin. Lo que nos importa realmente, Señor mío, Dios mío, alimentarnos de tu palabra. Queremos oír tu palabra. La fe viene por el oír por la palabra, dice Dios mío. Eso es lo que esperamos, es lo que va a traer ahora del Señor. El pastor, por eso estamos contentos, alegres realmente, ¿cierto? Bendecimos la vida del pastor Ma Yong-Hun y también a su familia, a sus hijos, sobre todo su ministerio, un gran ministerio, Dios mío, que están recorriendo por las naciones, Señor, predicando tu palabra, Padre, el evangelio, Dios mío, el evangelio de las buenas noticias sobre las malas noticias, Dios mío, y mucha gente van a oír tu palabra hoy en la noche como también el día de mañana, sí, Señor, y muchos también van a llegar a los pies de Cristo. Creemos, Dios mío, y así ha de ser. Porque el evangelio tiene que llenar el mundo entero. Todos los rincones tiene que llegar el evangelio. Eso es lo que hacen la iglesia Misión Buenas Nuevas. Por eso bendecimos también al pastor Park realmente, ¿cierto? Porque es la cabeza también de la iglesia, Dios mío. Estamos contentos, muy contentos esta noche, esperando ya de una vez por todas, realmente, ¿cierto? Que venga también la palabra. Dios mío, Señor mío, gracias, Señor. Bendecido seas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Damos ese fuerte aplauso. Amén. Agradecidos al Señor. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Sí. Pónganse cómodos, a pesar que está haciendo un poco frío, ¿verdad? Pero estamos allí. Gloria a Dios. A continuación, amados hermanos, tenemos la presentación de un video, la trayectoria de la Iglesia Generación de Fuego. Ya van 13 años que Iglesia Generación de Fuego está llevando el evangelio aquí en la ciudad de La Paz, como en la ciudad del Alto, más que todo estamos ubicados aquí en el Alto. Entonces llevamos 13 años. Entonces tenemos un video que nuestro hermano Josías estará también, estaremos observando a través del video. Entonces, amados hermanos, les invito para que podamos ya ver la trayectoria de Iglesia Generación de Fuego. La Iglesia Generación de Fuego se inició el año 2010. A la cabeza está nuestro pastor Marcelo Espejo Tapia.
comenzando el ministerio en el ex-cine Libertad, caminando en los pasos de Jesús. Con pruebas logramos salir adelante, con la visión de tener un auditorio propio. Y así se logró en el año 2014. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad, se puso la piedra fundamental en la que ahora es nuestra casa propia, situada en la Avenida Beltrán 2686, en la zona 16 de Julio. Fue el trabajo y esfuerzo de muchos hermanos comprometidos con la obra. El propósito de todo este esfuerzo y años de trabajo es para llevar las buenas nuevas de salvación para el prójimo. Como está escrito, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Transmitiendo el Evangelio mediante campamentos, campañas para jóvenes, niños y evangelismo, llevando la obra social a los más necesitados, tanto física y espiritualmente. Como está escrito, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Alentando el nuevo nacimiento a diferentes vidas a través de los años. Como está escrito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Por la misericordia de Dios se lleva a cabo seminarios para la familia, conferencias, congresos, ayunos, estudios bíblicos y los tiempos de oración, con el fin de extender la palabra de Dios a toda criatura. Agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llevar la palabra durante todo este tiempo y el que está por venir. Actualmente estamos saliendo por las redes sociales. Acompáñenos por Facebook, YouTube y radio online. Que el Señor te bendiga. Bien, damos ese fuerte aplauso, agradeciéndole al Señor por lo que Él hace. Amén. Él nos da la fuerza, la voluntad para poder hacer. Todo viene de Él. Amén, como dice su palabra. Y en esta noche pues vamos a tener también la presentación de nuestros hermanos de panderos a cargo de nuestra hermana Julieta. En esta noche estarán presentando también una danza. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Pueden ingresar los hermanos de pandero? Amén. Gloria a Dios. Entonces así vámosle con un fuerte aplauso a los hermanos de panderos.
Es el Ministerio de Panderos Hetzibah, que en esta noche estarán danzando. Gloria a Dios. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Fue tu amor
Bien, agradecemos al Señor, al Ministerio de Panderos, Hetziba, amén, a cargo de nuestra hermana Julieta, que ellos en todas las reuniones dominicales en la cual tenemos y en la semana también en todas las reuniones, ellos también están alabándole al Señor con los panderos, dando la honra y la gloria al Señor. Como dice la palabra en el libro de Salmos, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos la última presentación antes de poder ya entrar a la palabra de Dios, y es el coro Nueva Alegría de la Iglesia Buenas Nuevas. En esta noche nos estarán deleitando, estarán compartiendo la alabanza y también estaremos alabando juntamente con ellos. Dos alabanzas ellos estarán interpretando, gracias al Santo Calvario y Día a Día. Entonces, pues recibámosle con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría.
Bien, agradecemos a Dios por la presentación del coro Nueva Alegría. En esta noche nos han ido compartiendo 2 alabanzas. Amén. Estamos muy alegres, estamos contentos. Sí, estamos preparando nuestro corazón, sí, para poder escuchar la palabra de Dios. Bien, en esta noche desde tierras muy lejanas. Nosotros acá en Bolivia, la República de China, bastante lejos, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios tenemos la dicha, tenemos el placer, el honor de poder, siervos de Dios que nos visiten, que estén acá en este país de Bolivia para poder compartir el Evangelio. Amén. Entonces, en esta noche, un siervo de Dios, ministro de la Misión Buenas Nuevas de la República de China, actualmente es ministro en el país de Argentina, quien está pastoreando. Ese es el pastor Ma Yung Wan, que en esta noche nos estará trayendo el mensaje. Él está compartiendo estas 2 noches, estaremos compartiendo, oyendo la palabra del Señor a través de su siervo, ¿verdad? En el mismo lugar en la Iglesia Generación de Fuego, con un tema muy interesante, amados hermanos. Saliendo del pecado, encontré la felicidad, ¿sí? Entonces, pues juntamente con el pastor Andrés Lim, en esta noche, quien estará traduciendo al español, pues recibámosle con un fuerte aplauso al pastor Ma Yung Wan. Buenas noches. 만나게 돼 너무 반갑습니다. Mucho gusto. 저는 아르헨티나에서 왔습니다. Yo vine de Argentina. 2017년도에 아르헨티나로 파송받았습니다. La misión me envió en el año 2017 a Argentina. 제 에스파뇰 이름은 사무엘 마입니다. Mi nombre español es Samuel Ma. 여러분 쉽게 불러주시면 되겠습니다. Sí, así puede llamar ese mi nombre español a mí, por favor. 이번에 너무 특별한 이 큰 은혜를 입어가지고 이 볼리비아에 오게 되었습니다. Recibí como gran gracia de Dios, no podía llegar aquí en Bolivia. 처음 오게 되었는데 너무너무 좋습니다. Primera vez conocí aquí a Bolivia, estoy muy agradecido. 아르헨티나에서 제가 비자를 어렵게 받아가지고 왔습니다. Cuando estaba en Argentina, yo recibí la visa de Bolivia difícilmente. 또 오늘 이렇게 큰 교회에서 또 여러분들하고 만나게 되고 또 우리 마르셀로 목사님께서 이렇게 또 이런 자리를 또 예비해 주셔서 너무 감사합니다. Estoy muy agradecido al pastor Marcelo que me invitó y preparó en esa iglesia tan grande, hermoso. 너무너무 아름답습니다. Estoy muy agradecido a ustedes. 그러면 또 저희들이 이 하나님이 허락하는 또 이 시간 동안 같이 하나님 은혜를 나누는 시간을 가지도록 하겠습니다. Me gustaría compartir la palabra de Dios, ¿no? Con ustedes. 말씀 한 군데 먼저 보도록 하겠습니다. Primeramente vamos a buscar el libro. 누가복음입니다. El libro de San Lucas. 누가복음 10장 25절부터 37절까지 보도록 하겠습니다. El libro de San Lucas capítulo 10 desde versículo 25 hasta 37 voy a leer. 우리 목사님께서 그럼 에스파뇰어로 읽어드리겠습니다. Entonces voy a leer en español. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús,
¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. 어떤 율법사가 예수님을 찾아왔습니다. Un intérprete de la ley y se acercó de Jesús. 그래서 선생님이요, 제가 어떻게 하여 영생을 얻을 수 있겠나이까? Entonces, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. 영생을 물어보는 겁니다. Está preguntándonos sobre la vida eterna. 여러분, 사람하고 이 짐승이 차이가 있다고 들었습니다. Hemos escuchado, ¿no?, la diferencia entre alma de hombres de animal. 사람은 저희들은 어렸을 때 학교에서 사람은 이 고급적인 동물이라고 배웠습니다. En el colegio hemos aprendido el hombre es un animal muy especial. 그런데 제가 이렇게 하나님을 믿고 나서 사람은 동물이 아니라 사람은 사람이고 동물은 동물이구나 하는 걸 알게 되었습니다. Pero después de conocer el Señor, yo podía entender el hombre no es animal, muy diferente era, el hombre muy especial. 사람과 동물은 전혀 큰 차이가 하나 있습니다. Entre el hombre y luego el animal tiene una diferencia grande. 여러분도 혹시 사람이 원숭이에서 진화되었다는 이런 얘기를 들어본 적 있습니까? Ustedes también han escuchado un animal, el mono, ¿no?, ha progresado, hizo al hombre. 그런 거 여기서는 안 가르치는가 보네요. Creo que en Bolivia no enseña esta revolución, ¿verdad, no? 저희들 중국의 학교에서는 사람은 다 이렇게 원숭이에서 진화됐다고 이렇게 가르쳤습니다. En nuestro país, en China, todos los colegios enseña, ¿verdad? Un mono así progresado hizo al hombre. 왜냐하면은 중국에서는 하나님이 없다고 많은 사람들이 믿고 있습니다. Porque en China mucha gente cree que Dios no existe. 근데 제가 언젠가 이렇게 들었던 이야기가 있는데 어떤 과학자가 이 원숭이하고 사람 사이 어떤 차이가 있을까 연구를 해보고 싶었다고 합니다. Escuché una historia, ¿no? Un científico entre el hombre y el mono que hay diferencia, tenía mucha curiosidad, quería investigar esto. 그래서 어느 날 이 과학자는 이 1살짜리 원숭이와 또 1살 동갑짜리 자기 아들을 같이 키우기로 하였습니다. Pues ese señor ha criado un año de mono, luego un año de su propio hijo. 똑같이 먹이고 똑같이 가르치고 똑같이 키웠습니다. De misma manera alimentándose, luego enseñando a dos. 왜냐하면은 우리가 진짜 원숭이에서 진화됐다면은 우리는 이 원숭이에서 많은 걸 얻을 수 있고 또 삶이 편해지겠다는 이런 생각도 했기 때문입니다. Porque esa doctrina que el mono hizo al hombre, ¿verdad? ¿No? Entonces a través del mono podemos aprender, luego podemos obtener muchas cosas. 근데 가르치다 보니까 원숭이가 너무 잘 배우는 거예요. 사람이 사는 습관을. Entonces ese señor enseñando a este mono estaba aprendiendo muy bien como el varón. 언젠가 자기절로 옷도 입고 밥도 먹고 포크나 나이프나 다 쓸 수 있는 거예요. Entonces enseñando, pasando mucho tiempo, el mono, él mismo podía vestirse, podía comerse agarrando tenedor, él mismo. 오히려 이 과학가의 아들보다 더 빨리 배우고 더 빨리 잘하는 거예요. Entonces más rápido que aprende ese mono, ¿no? Más rápido que su propio hijo de ese científico. 그렇게 1년, 2년, 3년 이렇게
같이 커가게 되었습니다. Un año, 12 años, 13 años estaba creciendo, ¿no? Juntos, dos. 야, 과연 사람과 원숭이는 비슷한 점이 너무 많구나. Entonces ese señor podía ver que el hombre también, el mono, tiene mucha diferencia. 그렇게 생각을 하면서 진짜 어떤 결정을 내리려던 와중에 진짜 중요한 걸 하나 발견하게 되었다고 들었습니다. Si entre ese mono y su propio hijo mirando no había mucha diferencia, luego quería concluir, ¿verdad? No, entre dos. 원숭이하고 자기 아들 사이에 전혀 다른 점이 하나 있는 거예요. Pero podía encontrar una diferencia tan grande entre ese el mono y luego su propio hijo. 한 6살인가 7살인가 됐을 때였습니다. Cuando llegó 6 años y 7 años, 어느 날 이 아버지와 이 엄마가 좀 다투게 되었어요. un día entre el padre y la madre estaba peleando. 좀 심하게 다투다 보니까 이 아이들이 아들이 무서워하게 되었어요. Estaba discutiendo muy fuertemente, entonces su propio hijo tenía mucho miedo. 한참 다투다 보니까 나중에 제정신에 돌아와 보니까 아들이 안 보이는 거예요. Después estaba discutiendo fuertemente, luego regresó una mentalidad normal. Su matrimonio, luego buscando su propio hijo, no podía ver. 여보 우리 아들이 어디 갔지? O nuestro propio hijo, ¿dónde está ahora? 그러게 여보 빨리 찾아봐요. Ay, mi amor, ya buscamos. 찾아보니까 어떤 방구석에 이렇게 숨어 있는 거예요. Buscando su propio hijo, estaba escondido en un cuarto. 숨어서 아이가 엎드려서 이렇게 막 뭔가 혼자 말을 하더래요. Escondiendo en un cuarto, él solito estaba hablando algo. 야, 너 뭐 하냐? Su padre dijo, hijo mío, ¿qué está haciendo? 아이가 울면서 하는 말이 Su hijo estaba llorando, luego dijo, 아빠 저는 하나님께 기도하고 있어요. el padre estaba orando a Dios. 하나님께 기도해서 엄마랑 아빠랑 싸우지 말라고 간절히 기도를 했어요. Estaba orando a Dios, Dios ayude mi matrimonio para que no discute. 하나님이 우리 엄마 아빠가 화목하게 행복하게 살게 빨리 싸우지 말게 중간에서 빨리 말려달라고 그만하게 해달라고 기도하는 중이에요. Estaba orando a Dios entre mi padre, por favor Dios, y ayude para que no pelee más. 아버지가 웃으면서 그래 하나님이 네 기도를 들으셨대? Su padre escuchando se rió, luego dijo, ya Dios escuchó tu oración. 예, 듣겠죠. Sí, papá, Dios va a escuchar mi oración. 아버지가 허허 이 자식 많이 컸네. Su padre escuchando se rió, jojo, mi hijo ha crecido mucho. 귀여운 이 아들을 보면서 대견스럽게 참 이렇게 생각하는 순간 이 아버지, 이 과학자 아버지 머리에 뭔가 큰 어떤 빛이 들어오는 게 있었어요. Entonces ese padre, un científico, mientras hablando con su hijo, algo podía llegar en su corazón. 아, 이거구나. Ah, verdad, eso es. 이게 사람과 원숭이 차이구나. Ah, eso es una diferencia grande entre el mono y el hombre. 그러면서 이 관찰해 보니까 이 원숭이는 뭐 사람이 흉내를 내고 이 사람이 어떤 모양을 따라서 먹고 뭐 배우는 건 하지만은 하나님을 찾는 어떤 이런 마음이 전혀 없더라는 거죠. Por eso mucho tiempo observando ese mono rápido capta, aprende como el hombre, 네. pero en ese mono no hay orar, buscar a Dios. 그러나 이 아들은 가르쳐 준 적도 없는데 아이가 하나님을 찾고 기도하는 법을 알더라는 거예요. Pero en caso de su propio hijo nunca enseñó que busque a Dios, pero él mismo buscaba a Dios. 어렵고 힘들 때, 막막할 때 하나님을 찾더라는 거죠. Cuando llega una situación, una dificultad tan grande, él mismo busca a Dios. 여러분 사람과 하나님의 차이를 알겠습니까? 죄송합니다. 이 사람과 짐승의 차이를 알겠습니까? Ya hermano, puede entender entre el mono, luego el hombre tiene una diferencia grande. ¿Puede entender, hermanos? 예, 이 짐승은 아무리 뛰어나고 아무리 IQ가 높고 총명해도 짐승은 절대 하나님을 향한 감각이나 반응이 없습니다. El animal, aunque muy inteligente, muy sabio, pero no tiene sensibilidad buscando a Dios ni orar. 그러나 사람은 아무리 하나님이 없다는 교육을 받고 하나님이 없다는 말을 들어도 언젠가는 하나님을 찾게 되어 있습니다. Pero el hombre, aunque han aprendido, han escuchado que Dios no existe, Dios no hay, pero algún día llegando un problema, una situación, él mismo busca a Dios. 중국은 오랫동안 하나님이 없다고 믿는 사람들이 참 많았습니다. La China, durante mucho tiempo, mucha gente creía que Dios no existe.
많은 사람들이 죽으면 끝이라고 배웠습니다. Que muchas personas piensan que muere ya termina su 야, vida. 죽으면 끝이야. 뭐 영생이 어디 있고 천국이 어디 있고 지옥이 어디 있대. Cuando muere ya no hay más vida, no existe el infierno, no hay. 그건 다 사기치는 거야, 속이는 거야. 누가 아. 봤대? Todo esto es estafadores. Estafadores así está hablando. 많은 사람들이 그렇게 생각을 했었거든요. Muchas personas en China así en esa manera pensaba. 그러나 Pero 언젠가부터 중국의 하나님을 찾고 하나님을 믿으려고 하는 사람들이 많아지기 시작했습니다. Pero desde un tiempo en China también mucha gente estaba buscando a Dios. 예, 지금은 많은 사람들이 하나님을 믿고 있습니다. Claro, en ese momento actualmente en China mucha gente busca a Dios. 여러분, 하나님이 사람을 만들 때 땅의 흙으로 육체를 만들었다고 했습니다. Cuando Dios formó al hombre, utilizó polvo de la tierra, formó al hombre. 똑같이 땅의 흙으로 짐승이 몸을 만들었습니다. En misma material, por polvo de la tierra también formó los animales. 그래서 우리 몸은 어느 나라를 불문하고 어느 민족을 불문하고 다 땅에서 올라오는 음식과 약을 먹고 삽니다. Por eso nuestro cuerpo, como sea, en donde sea, todas las personas comen los productos de la tierra. 여러분도 마찬가지죠? Ustedes también lo mismo, ¿verdad? ¿No? 뭐 감자, 배추, 예? Papa, luego 과일 다 luego 땅에서 올라오잖아요. frutas, todo esto produce, saca de la tierra. 땅에서 올라오는 걸 먹고 또 땅에다 쏘고 먹고 땅에다 쏩니다. Los productos saca de la tierra, después se come, luego ya bota a la tierra, otra vez come y deja la tierra. 왜냐하면 우리 몸은 흙으로 만들어졌기 때문에. Y porque nuestro cuerpo fue formado por polvo de la tierra. 사실 저는 이 성경을 제일 처음 접했을 때 창세기에 보니까 하나님이 땅에 흙으로 사람을 만들었다 잘 안 믿어지더라고요. En el principio, leyendo la Biblia, en el libro de Génesis, Dios formó al hombre, ¿verdad? Por polvo de la tierra. No podía creer en esto. 완전 거짓말 같았어요. Me sentía que como una mentirosa. 근데 어느 Mentira. 날 놀라운 사실을 발견하게 되었습니다. Pero un día leyendo podía encontrar una cosa. 요즘 과학이 발달하고 많은 사람들이 이 몸에나 이런 어떤 이 세포나 이 원소를 배출해서 분석을 하고 연구한다고 들었습니다. Hoy en día muy bien avanzado, ¿verdad? ¿No? Tecnológicamente, entonces los científicos investigaban sobre nuestros cuerpos. 그래서 과학가들이 연구해본 결과 사람 몸에 있는 성분이랑 땅에 있는 성분이랑 똑같더라는 것이요. Entonces así investigando el cuerpo del hombre, luego también el polvo de la tierra tiene misma característica tiene. 놀랍다. 진짜 이 성경 누가 썼는지 너무 놀랍다. Entonces los científicos investigando, encontrando este secreto, se sorprendieron. 진짜 사람의 몸은 땅에서 온 게 맞구나. Ah, verdad, ese cuerpo del hombre llegó de la tierra, es verdad. 그러나 창세기 2장 7절에 보니까 이 흙으로 몸을 만드시고 또 생기를 사람이 몸에 불어넣었더라고요. El libro de Génesis capítulo 2:7 leyendo, después de formar al hombre, luego Dios sopló su aliento de la vida al hombre. 그러나 그 생기는 사람에게만 주었지 짐승에게는 주었다는 얘기가 없습니다. Pero ese aliento de Dios solamente sopló, ha dado al hombre, no ha dado al animal. 그 생기를 보고 하나님께서 살아있는 사람이라고 하였거든요. Entonces después de dar ese aliento de la vida, luego ha dado nombre el varón. 그 생기는 바로 영혼이라는 것이요. Entonces ese aliento de la vida es la vida. 그 생기가 바로 우리 사람이고요. Entonces ese aliento de vida que llegó en nosotros ha sido el hombre. 예, 그 영혼은 영원히 죽지도 않고 없어지지도 않는다고 성경은 말씀하고 있습니다. Entonces ese aliento de la vida que vino a nosotros no muere. 그런 많은 사람들이 하나님을 믿고 하나님을 찾고 있지만은 자기에게 영혼이 있다고 믿는 사람은 참 많지 않습니다. Muchas personas buscan a Dios, creen en Dios, pero no creen que en nuestro corazón existe ese aliento de la vida. 사실 기독교는 진짜 참된 기독교는 영원한 생명을 예수님을 통해서 얻는 것이 기독교인데 El cristianismo es a través de nuestro Señor Jesucristo recibe la vida eterna. 요즘 중국에도 많은 사람들이 교회는 찾고 교회가 앉아 있지만은 영원한 생명을 위해서 하나님을 믿고 하는 사람들은 참 많지 않더라고요. Hoy en día muchos chinos también buscan, también congregan a la iglesia, pero la mayoría no creen sobre esa la vida eterna. 그럼 교회가 뭐 하겠습니까? Entonces, la iglesia ¿qué está haciendo? 예수 믿지.
Claro, yendo a la iglesia creemos en Dios. 예수 믿으면 뭐가 좋습니까? Entonces, creyendo en Jesús, ¿qué beneficia? 마음이 평안하대. Así llega tranquilidad, paz. 우리 집이 잘 된대. También va a recibir la bendición en nuestra casa. 하는 사업이 잘 되고. Y también va a prosperar en su negocio. 아들, 딸들이 건강하게 잘 자라고. También va a crecer sin enfermedad sus hijos. 남편과 아내 사이에 사이가 좋아지고. También entre matrimonio va a tener mucha felicidad. 그래서 우리는 하나님 믿으면 좋아. 하나님 도와주는 거야. Por eso nosotros congregamos a la iglesia, creemos en Dios. 즉 많은 사람들이 어떤 육체의 기쁨이나 육체의 어떤 평강을 위해서 하나님을 믿고 찾지만은 Muchas personas buscan a Dios para tener prosperidad para nuestras carnes. 그러나 진짜 어떤 영혼을 관심하고 영혼이 가야 될 영원한 세계를 위해서 하나님을 찾는 사람은 많지 않더라는 거죠. Pero no es mucho que la gente busca la vida eterna. Por esa manera no busca a Dios. 오늘 우리가 본 이 누가복음 10장에는 Esta noche hemos leído San Lucas capítulo 10. 어떤 율법사가 나와서 예수님을 향하여 물어보더라고요. Un intérprete de la ley se acercó de Jesús y preguntó: 어떻게 하여 영생을 얻으리까? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 영생을 관심하는 사람이요 이분은. Este intérprete de la ley tiene interés de la vida 진짜 다른 eterna. 사람들하고 뭔가 좀 달라요. Esta persona, verdad, muy diferente que otra persona. 영생을 얻기 위해 이 사람은 하나님을 찾고 하나님을 믿었습니다. Esta persona está buscando a Dios, creyendo en Dios para tener la vida eterna. 또 영생을 믿기 위해 이 사람은 율법 공부도 했습니다. Entonces, para obtener la vida eterna también estudiaba sobre la ley. 하나님이 법을 공부했고 구약 성경을 배웠습니다. Estudió la ley de Dios, también estudiaba el libro de Antiguo Testamento. 그리고 많은 사람들이 이렇게 율법을 가르쳐 왔다는 거죠. Entonces, ese intérprete de la ley enseñaba a muchas personas. 율법이란 무엇입니까? ¿Cuál es la ley? 두 가지를 놓고 말하면은 Si podemos hablar dos cosas. 사람을 보고 착하게 살아라. Mirando al hombre enseña, ¿verdad? No tiene que hacer la bondad. 또 하나는 죄를 짓지 말라 이거거든요. Otra cosa más, no tiene que cometer pecado. 그렇죠? Es cierto. 이 두 가지가 율법의 요구예요. Así, el propósito de la ley hace dos cosas. 하라 하지 마라. ¿Qué quiere decir? No tiene que hacer, luego tiene que hacer. 즉 하나님이 원하는 대로 하나님의 뜻대로 착하게 잘 살아야 천국 갈 수 있다는 것이요. Según la voluntad de Dios, tiene que hacer buenas obras. Según esa buena obra, haciendo bien, puede entrar al cielo. 하나님 뜻대로 선하게 살고 하나님을 사랑하고 주위 사람들 많이 사랑해야 내가 천국에 갈 수 있고 하나님 나를 축복해 줄 수 있다는 거죠. Viviendo rectamente según la voluntad de Dios, ayudando, ¿no? Buena obra. Así ya puede entrar al cielo. 진짜 많은 사람들이 이렇게 하나님을 믿고 있습니다. En verdad, muchas personas en esa manera creyendo en Dios. 이분도 이렇게 가르쳤고 자기도 이렇게 믿어왔습니다. Ese intérprete de la ley también creyendo en esa manera, luego en esa manera enseñaba a mucha gente. 그러나 중요한 것은 뭐냐면은 Pero ¿cuál es más importante? 아무리 열심히 착하게 하나님 뜻대로 살려고 해도 자기 마음에 영생을 얻었다는 확신이 안 오는 겁니다. Aunque todo el corazón ya hacía buena obra, echando su corazón, pero no podía tener una certeza que yo puedo entrar al cielo. 여러분 구약 성경이든 신약 성경이든 어떤 사람들이 영생을 얻어 천국에 갈 수 있다고 말합니까? Si en el libro de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿en qué tipo de persona puede entrar al cielo? 어떤 사람들이 영생을 얻어 천국 갈 수 있죠? Entonces, ¿qué persona puede tener la vida eterna y puede entrar al cielo? 이것은 어디에 가나 다 똑같은 답이 있습니다. Entonces, hay esa misma respuesta tiene en todo lado. 어떤 교회를 가든지 사람들은 다 알고 있습니다. A cualquier iglesia yendo también la gente puede tener esa respuesta. 죄가 있는 사람은 절대 영생을 얻어 천국에 갈 수가 없다. Uno que tiene pecado en su corazón jamás puede tener la vida eterna ni puede entrar al cielo. 죄가 없는 의인만이 하나님 나라에 갈 수가 있다. El 이것이죠. justo que no tiene pecado en su corazón, él puede entrar al cielo. 왜냐하면 하나님 나라는 죄가 없고 거룩한 나라고 하나님 자체가 거룩하신 하나님이시기 때문에. Porque Dios mismo es justo, sin pecado. Por eso en el cielo los que no tienen pecado pueden ir. 하나님 나라에는 죄를 용납하거나 죄를 들여올 수가 없다는 거죠. En el país de Dios no puede ingresar el pecado. 아담과 하와가 죄를 범했을 때 하나님 세계에서 이렇게
쫓겨나오잖아요. Cuando Adán y Eva cometió pecado, ¿verdad? No, ahí fue separado de Dios. 우리도 똑같지요. 뭐 어느 나라 사람이든지 간에 우리 영혼에 죄가 있으면은 누구든지 천국에 갈 수가 없습니다. Ya ustedes, nosotros también igual, en nuestro corazón si tiene pecado, ya esta persona no puede entrar al cielo. 진짜 죄가 있는 마음으로 내가 아무리 하나님을 잘 섬기고 하나님 앞에 선한 일을 많이 할지라도 그 사람은 천국에 못 들어간다는 거죠. Teniendo pecado en su corazón, aunque echa, sirviendo todo el corazón a Dios, esta persona por el pecado no puede entrar al cielo. 마태복음 7장에 보면은 그날에 많은 사람들이 내 앞에 나와서 주여 주여 우리가 하나님이 뜻대로 이런 일을 하였나니 이런 일을 많이 하였습니다 한다는 겁니다. El libro de San Mateo capítulo 7 en aquel día mucha gente van a llamar el Señor, Señor, llamará nombre del Señor Cristo. 그 사람들이 무슨 일 했냐? Ellos, estas personas que trabajaron, 첫째 주의 이름으로 많은 귀신을 쫓고 이적을 행했다고 했습니다. el primero por el nombre del Señor echaron muchos demonios. 또 주의 이름으로 많은 사람들에게 전도를 했다고 했습니다. También por el nombre del Señor ellos como evangelizaron. 여러분 주의 이름으로 전도를 하기가 쉽지 않거든요. En verdad, por el nombre del Señor predicar el evangelio no es fácil. 예, 주의 이름으로 전도를 하면은 사람들이 싫어하는 싫어하는 경우가 많아요. Porque por el nombre del Señor cuando predicando la gente no le gusta. 무시받고 También menosprecia. 어떤 나라에서는 감옥까지 들어가게 됩니다. También algún país, también por ese evangelizar entra a la cárcel. 쉽지 않죠. No es fácil. 그런데 이 사람들은 하나님 앞에 나와 우리가 주의 이름으로 이렇게 전도까지 하였다는 거죠. Pero en el libro que dice ellos en el nombre del Señor evangelizaron. 그날이 어떤 날입니까? ¿Qué día es ese día? 진짜 우리가 죽어서 육체는 흙으로 돌아가고 우리 영혼이 하나님 앞에 선 심판을 받는 그날이라는 거죠. Ese día que nuestra alma presenta ante Dios ese cuerpo dejando este mundo. 우리가 주의 이름으로 기적도 행하고 귀신도 쫓고 전도도 많이 했나이다. Por el nombre del Señor es Cristo nosotros echamos demonios, hicimos milagros. 심판대 앞에서 많은 사람들이 이렇게 주님 앞에 나왔다는 거죠. Ante presencia de Dios mucha gente en esa manera expresan. 근데 주님은 어떻게 말씀하셨습니까? Pero el Señor ¿qué dijo? 나는 너희를 도무지 알지 못하니 Nunca conocí a ustedes. 악을 행하는 자들이여 나에게서 떠나가라. Y hacedores los malos, apártate de mí. 여러분 이게 이해가 갑니까? ¿Ya ustedes pueden entender esa respuesta del Señor? 어떤 사람들은 이렇게 이해하더라고요. Algunos dicen, 저 사람들이 반드시 하나님 앞에서 거짓말했을 거야. porque ellos ante Dios mintieron. 그 말이 됩니까? O sea, ¿cómo puede hablar 이미 así? 육체는 다 죽고 벗어서 흙으로 가서 땅에 묻혔고 영혼이 하나님 앞에 섰는데 거짓말을 할 수가 있겠습니까? Si ese cuerpo ya dejando este mundo sepultado, ¿verdad? ¿No? Luego nuestra alma está ante Dios, entonces ¿cómo puede mentir? 하나님 모든 걸 다 꿰뚫어 보는 걸 아시는데 Porque Dios todo sabe, ve a nuestro corazón. 거짓말 안 했어요. 그분들은 진짜 주의 이름으로 귀신도 쫓았어요. Claro, ellos no han mentido, ¿verdad? No, verdaderamente echaron demonios. 예, 주의 이름으로 이적도 행했습니다. 뭐 병든 자를 낫게 한 기적도 행했겠죠. Y también en el nombre del Señor hicieron muchos milagros, como sanaron enfermos. 또 주의 이름으로 많은 사람들에게 전도를 해서 많은 사람들 예수를 믿으라고 했고 많은 사람들을 교회로 데려왔을 겁니다. Y también por el nombre del Señor predicaron a mucha gente. Luego la gente regresaron a Dios. 많은 핍박도 받았고 많은 또 연보도 드렸을 겁니다. Creo que ellos también recibieron muchas persecuciones, también ofrendaron a Dios. 그러나 예수님은 그들을 알지 못한다고 했습니다. Pero Jesús dice, ¿verdad? No, nunca conocí, dice a ellos. 악을 행하는 자들이라고 했습니다. Hacedores de maldad, así dijo. 여러분 여기에 참 놀라운 것이 하나 있더라고요. Ya hermanos, podemos ver una cosa maravillosa en esta parte. 여러분 이 사람들이 주의 이름으로 많은 일을 했다고 하나님 앞에 말은 하는데 Porque ellos dicen que por el nombre del Señor hicieron mucha obra. 진짜 이 사람들의 인생이나 이 사람들의 영혼에는 하나님이 이 사람들을 위해 뭔가 베풀어 주신 흔적이 없는 거예요. Pero no tiene la obra de Dios que hizo para ellos. 하나님이 진짜 주고자 하는 것이 없다는 거지요. En verdad en su testimonio no puede ver la obra de Dios que hizo para ellos. 여러분 하나님 우리에게 제일 주고 싶어하는 게 무엇일까요? Hermanos, verdaderamente Dios qué cosa quiere dar a nosotros? 돈. El dinero. 중국 사람들은 돈을 잘 벌어요. Que los chinos ganan muy bien.
중국 사람들은 돈을 좋아해요. Porque los chinos aman, ¿no? La plata. 아마노 라플라타. Sí, aman la plata. 하나님이 돈을 주고 싶어 할까요? 그런 축복을 주고 싶어 할까요? Dios desea dar esa bendición, ganar mucha plata. 아니면 예쁘고 건강한 몸? O quiere dar un cuerpo sanos, guapos. 한국 사람들은 예쁘고 멋있게 되는 걸 엄청 좋아합니다. Los coreanos les gusta tener un cuerpo guapos y bonitos. 그래서 한국 사람들이 화장을 하는 기술이나 성형을 하는 기술이 세계에서 최고예요. Por eso los coreanos tienen una técnica mejor que el mundo, ¿verdad? ¿No? Y ¿cómo voy a explicar? ¿Cómo? 여러분 한국 드라마나 이런 영화를 보면은 여자들이 다 많이 예뻐 보이죠. Usted mirando película también o novela de Corea, los actores de Corea no son guapos, bonitos, ¿verdad? ¿No? 예뻐 보이던가요? Se ve muy bonito los coreanos. 별로요? Ah, ¿no es así? 그거 다 이렇게 수술해서 그래요. 수술해서. Porque así se ve tan bonito. Todos operaron sus rostros. 하나님이 뭘 주고 싶어 할까요? Ya Dios verdaderamente ¿qué quiere dar a ustedes? 예, 하나님이 제일 주고 싶어 하는 것은 영원한 생명이에요. Dios verdaderamente quiere dar tanto, ¿no? A nosotros la vida eterna. 영원한 생명을 얻기 위해서는 우리가 거룩하게 되어야 됩니다. Para tener la vida eterna, nosotros debemos ser justos. 그래서 하나님이 뭐래냐면 나의 뜻을 내 아버지의 뜻을 행하는 자만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 했습니다. Por eso uno que cumple la voluntad de Dios, él puede entrar al cielo. 하나님의 뜻이 뭐냐면은 우리가 거룩하게 되는 거예요. Entonces la voluntad de Dios que es ser justos 야, nosotros. 내 뜻대로 너희가 거룩하게 되어라. Tiene que ser justo ustedes conforme a la voluntad de Dios. 심판대 앞에서는 거룩하게 된 자들만 내가 기뻐하는 자들이고 내가 아는 자들이다. Ante presencia de Dios, en el juicio de Dios, los justos que no tienen pecado, ellos nomás puede recibir la vida eterna. 거룩하게 된 의인들만 내가 사랑하는 자고 내 아들들이고 내 자녀들이다. Los justos que no tienen pecado, ellos nomás verdaderamente mis hijos. 그게 하나님 마음이라는 것이요. Eso es el corazón de 그런 Dios. 많은 사람들이 마음의 죄를 갖고 있는 상태에서 또 전도도 할 수 있어요. Muchas personas conocen Dios, también ellos pueden predicar el evangelio. 또 죄를 갖고 있는 상태에서 귀신도 쫓을 수 있어요. Y también teniendo pecado en su corazón, también puede echar demonios. 왜냐하면 사단도 기적을 행하거든요. Porque Satanás también hace milagros. 죄를 갖고 있는 사람도 진짜 이렇게 병자를 낫게 할 수도 있어요. Uno que tiene pecado en su corazón también puede sanar los enfermos. 하나님이 다 나를 알지 못한다 하더라고요. Pero Dios ¿qué dice? No conozco a ustedes. 너희들이 나를 위해서 한 그런 걸 가지고 천국에 들어올 수가 없어. Por esta obra que hizo ustedes, por esa obra no puede entrar al cielo. 그래 너희들이 나를 위해서 많은 걸 했지만은 너희들이 죄가 아직도 있잖아. Sí, claro, ustedes hicieron mucha obra para Dios, pero todavía en sus corazones tiene pecado. 아직도 내 뜻대로 거룩한 의인으로 거듭난 적이 없잖아. Todavía ustedes no han sido conforme la voluntad de Dios, no han sido justos. 참 안 됐지만 안 돼 너희들은 절대 여기 들어오지 못해. Aunque me da mucha pena, pero ustedes no pueden entrar al cielo. 여러분 마태복음 7장은 그 뜻이거든요. Sí, hermanos, San Mateo capítulo 7 quiere decir en esa manera. 하나님 우리에게 제일 주고 싶어하는 것은 영원한 거룩함과 영원한 의였다는 겁니다. Sí, verdaderamente Dios quiere dar a nosotros la vida eterna, también la justificación de Dios. 여러분 이 세상에서 제일 큰 기적은 예수님이 딱 한 가지만 얘기하셨어요. Si en ese mundo un milagro más grande es Jesús habló uno. 하나님이 이렇게 인정하는 기적은 하나밖에 없습니다. Jesucristo reconoce un milagro solo uno. 요나의 기적이라고 했거든요. Es el milagro de Jonás. 요나가 뱃속에 들어갔다 3일 뒤에 나와서 전도를 합니다. Si Jonás después de entrar un pez grande en su vientre, luego después del tercer día salió. 그 요나의 전도를 듣고 많은 사람들이 생명을 얻어요. Luego y predicando a través de su prédica mucha gente recibieron la vida. 여러분 그 요나의 이야기는 사실 예수님이 비유였습니다. Historia de Jonás es como la historia de Jesucristo. 예수님이 우리 죄를 담당하시고 죽음으로 3일 뒤에 Jesucristo cargó
nuestros pecados, luego ya murió crucificado en la cruz. 죽으셨다가 3일 뒤에 이렇게 부활하셨습니다. Después se murió Jesucristo, tercer día después 죽었다가 resucitó. 3일 뒤에 부활한 그 예수님을 믿고 Creyendo en Jesucristo que ya resucitó después del tercer día, 많은 죄인들이 그 예수님을 믿음으로 말미암아 죄인에서 의인으로 거듭났습니다. muchos pecadores creyendo en Jesucristo que resucitó el tercer día, sí han recibido la salvación. 아멘. Amén. 이게 최고의 기적이에요. Entonces ese milagro es más grande. 죄인이 그냥 믿기만 했는데 의인으로 거듭나는 겁니다. Los pecadores solamente creyó en esto, luego recibió la salvación. 이건 예수님만 할 수 있는 기적이에요. Entonces ese milagro solamente Jesús puede hacer. 가짜 예수는 절대 할 수가 없습니다. Entonces Jesús falso nunca puede hacer ese 아무리 milagro. 기적을 많이 행하는 사단도 이거는 절대 할 수가 없어요. Ese Satanás también hace muchos milagros, pero no puede hacer como Jesús. 절대 죄인을 영원한 천국으로 들어간 의인으로 만들 수 없다는 것이요. En verdad, Satanás nunca puede hacer un pecador, puede hacer como justo para que entre al cielo. 예수님 우리에게 이 기적을 주시길 원한다는 거예요. Jesucristo tanto desea a ustedes ese milagro. 그래서 예수님 이 땅에 오셨는데 Por eso, por esa razón, Jesucristo vino a este mundo. 이 영원한 생명과 영원한 의를 우리에게 공짜로 주고 싶어 하시는데 En verdad, esta vida eterna, la justicia de Dios quiere dar gratuitamente a nosotros. 그런데 여기 율법사는 그 영생을 얻기 위해 예수님을 찾아왔습니다. Pero ese intérprete de la ley para obtener la vida eterna ya se acercó de Jesús. 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리까? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 자, 26절 El versículo 26. 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 예수님 율법을 물어보더라고요. 갑자기. De repente Jesús preguntó sobre la ley. 너는 율법을 잘 알고 율법을 가르친 선생이니까 율법에 뭐라고 기록되어 있으면 어떻게 읽느냐? Sí, claro, tú conoces muy bien la ley, también enseña. Por eso, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 자, 27절 보도록 하겠습니다. El versículo 27. 대답하여 가로되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그리하면 살리라 하시니. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. 예, 이 율법사가 이렇게 말했어요. 예, 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 하나님을 사랑하고. Ese intérprete de la ley, ¿cómo respondió? Todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, con toda tu mente, ama a Dios. 또 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. Y también con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. 여러분 율법은 총 613가지라고 들었습니다. Si todos los mandamientos total son 613. 맞습니까? ¿Es cierto, hermanos? 예, 613가지 율법을 또 이렇게 줄이고 하면 10가지라고 합니다. Entonces, entre 613 mandamientos de Dios reduciendo, ¿verdad? No, entonces sale 10 mandamientos más importantes. 그게 우리가 익히 알고 있는 10계명이라고 하죠. Entonces, ese 10 mandamientos nosotros conocemos muy bien. 10계명 여러분 다 아시죠? Usted sabe muy bien, ¿no? 10 mandamientos de Dios. 자, 10계명을 다시 더 줄이면은 두 가지로 나옵니다. Y otra vez reduciendo ese 10 mandamientos más corto, entonces solamente sale 2 mandamientos. 첫째 계명은 내 모든 것을 다하여 여호와 하나님을 사랑하라는 거예요. El primer mandamiento es con todo tu corazón ama a Dios. 또 하나는 네 모든 것을 다하여 사람을 사랑하라는 겁니다. También el segundo es con todo tu corazón ama a tu prójimo. 즉 네가 하나님과 사람을 모든 걸 다 사랑할 수 있으면은 너는 영생을 얻는다는 겁니다. Sí, ¿qué quiere decir? No, con todo tu corazón ama a Dios, luego ama a tu prójimo, tú puedes entrar al cielo. 많은 사람들이 들을 때 소망을 가지고 좋아하는 것이요. Mucha gente escuchando ese mandamiento tiene mucha esperanza. 야, 그래 우리가 하나님을 사랑하고 우리가 이웃을 사랑해야 돼. Ah, entonces nosotros amamos al Señor, luego amamos a los prójimos. 우리가 하나님을 이웃을 사랑하면은 우린 영생을 얻게 될 거야. Amando a Dios, amando a nuestro prójimo, podemos tener la vida eterna. 많은 사람들이 이런 방식으로
예수를 믿고 영생을 얻으려고 노력을 하고 있습니다. Muchas personas esfuerzan para cumplir ese mandamiento, 그런 사람들이 알지 못했던 게 하나 있어요. pero las personas no sabían en esto. 이 율법이라는 것은 반드시 그 뜻대로 다 행했을 때 축복을 받는 것입니다. Si que es mandamiento era, si cumpliendo 100% todo, recién recibe la bendición de Dios. 다 완벽하게 지켰을 때 영원한 생명을 얻는 거죠. Cuando cumple completamente, recién llega la vida eterna. 반대로 조금이라도 어기면은 별로- 지키지 못하면은 Pero al revés, cuando no cumple ese mandamiento, 영생이 반대인 영원한 멸망을 받게 돼 있습니다. entonces va a recibir la maldición de Dios eternamente. 그렇죠? ¿Es cierto? 지킬 수 없으면 영원한 멸망을 받는 거예요. No cumple ese mandamiento, llega la maldición de Dios. 영원한 지옥불에 떨어져 저주를 받는 거지요. Entonces entra al infierno eternamente, recibe ese castigo. 그러나 많은 사람들은 이 자기가 하나님을 사랑할 수 있다고 생각합니다. Muchas personas piensan que él mismo puede amar a Dios. 여러분, 그래서 하나님 마음과 다르게 흘러가는 거죠. Por eso desviaron del corazón de Dios. 우리가 10계명을 볼 때 10계명의 제1계명부터 네 번째 계명까지는 사람과 하나님 사이에 지켜야 할 계명이에요. Entre 10 mandamientos, desde primer hasta cuarto mandamiento entre Dios y hombre. 또 다섯 번째부터 열 번째까지 계명은 사람과 사람 사이에 지켜야 할 계명이에요. Entre quinto hasta décimo mandamientos entre hombres debe hacer cumplir ese mandamiento. 여러분, 제1계명에 보면은 나 외에 다른 신을 섬기지 말라고 하였습니다. El primer mandamiento, como está escrito, era no adora otros dioses. 여러분, 이 계명 우리가 지킬 수 있을까요? Ya este primer mandamiento de Dios, ¿podemos cumplir ustedes? 여호와 외에 다른 신을 섬기지 마라. Si solo adora a Dios, 여호와 외에 다른 신을 사랑하지 마라. no adora a otros dioses. 여러분, 지킬 수 있습니까? ¿Usted ese primer mandamiento puede cumplir? 왜 한 명밖에 대답 안 하세요? Porque solo un hermano nomás responde. 우리가 하나님 외에 다른 신을 섬기는 걸 이거 뭐 지키기 힘듭니까? En verdad, ese primer mandamiento es difícil cumplir. 많은 사람들은 이거는 지킬 수 있다고 생각해요. 내가 기독교만 믿고 예수님만 믿는데 다른 신을 섬긴 적이 없는데. Muchos piensan que yo puedo cumplir el primer mandamiento porque no conozco otro religioso, solo creo en Dios, también yo amo a Dios. 그런 사람들이 알지 못했던 게 Pero 하나님은 대충 그냥 사랑하고 섬기는 게 아니라 하나님보다 내 마음에 더 큰 존재가 있으면은 이건 어긴 거예요. Entonces las personas no pensaban en esto, ¿verdad? No en nuestro corazón. Cuando sí tiene un corazón más grande, más que Dios, ya incumplió ese primer mandamiento. 여러분 마음에 하나님보다 더 중요한 존재가 없습니까? En su corazón tiene más importancia, ¿no? Algo más importante, más que Dios, ahí no hay en su corazón. 아들이 더 중요합니까? 안 합니까? Tal vez se siente más importante que Dios, su propio hijo. 돈이 중요해요, 안 해요? También la plata también muy importante. 아마 오늘 저녁 여기 집회에 참가하는 사람들은 나갈 때 누구나 다 100달러짜리 한 장씩 받아가지고 나갈 수가 있습니다. 이렇게 한다면은 Si, por ejemplo, supongamos, ¿no? Todos los que participando en ese seminario, cuando salga de este lugar, $100 puede llevar. 그럼 여기 꽉 차겠죠. Entonces en ese lugar va a llenar, ¿verdad? ¿No? 많은 사람들 올까요, 안 올까요? Mucha gente van a llegar, no van a llegar. 그러나 반드시 예배가 다 끝날 때까지 앉아 있어야 100달러씩 줍니다. 우리 마르셀로 목사님이. Pero sí o sí, hasta que termine la prédica del seminario, tiene que sentarse en ese lugar. Recién Pastor Marcelo va a entregar $100 cada uno. 그렇게 한다면 여기 중간에 이렇게 막 일어나 나가는 사람도 있을까요, 없을까요? Entonces así hablaría, creo que algunos van a levantarse y va a salir afuera. 안 나가겠죠. Nadie va a salir. 이거 하나만 봐도 우리 마음에 하나님이 중요해요, 100달러가 중요해요. Solo ese ejemplo nomás escuchando en nuestro corazón, $100 más importante o Dios más importante. 만약 그까지 100달러인데 100달러밖에 안 되는데 많은 사람들이 꽉 차 있는 거예요. Solo $100 nada más era, pero por $100 pueden llenar en ese lugar. 여러분 이거 하나만 봐도 우리는 하나님을 중요하게 생각하지 않는 겁니다. Solo este ejemplo también escuchando, en verdad, nosotros no pensamos Dios tan importante en nuestro 자, corazón. 물어보겠습니다, 여러분. 하나님이 여러분들께 주신 시간은 사람당 하루에 24시간씩이에요. Ya una pregunta para ustedes, ¿no? Dios nos ha dado un día 24 horas.
그럼 이 24시간 동안 여러분은 하나님을 위해 쓰는 시간이 몇 시간 됩니까? Entonces, entre 24 horas, ¿cuánto tiempo usted usa para Dios? 하루에 매일 1시간씩 성경을 보는 사람 손 들어봐요. Entonces, entre 24 horas, cada hora, cada día, 1 hora lee la Biblia. Sí, levante la mano. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. 1 hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, 1 hora
lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses. 없네요. Una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora, lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요.
Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora. Lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora. Lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora. Lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora. Lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora. Lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora. Lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요. Todos los días, una hora. Lee la Biblia, levante la mano. 이 매일 1시간씩 이 성경을 보면 있잖아요. 예? 2달이면 이 성경 한 권 다 읽어요. Y cada día en esa manera leyendo la Biblia, 2 meses, 없네요. una hora. 매일 봐요. 매일 1시간씩 봐요.